Times of Mizoram clear to te chibai June ni som pani nizan khan arambai tengol te Jiribam Kalinagara anchea tlang midor pali lai anhal buaina in relam apan donemo kanti lain arambai tengol ten remchangan hu phot chuan anen liam lova Jiribam marveng po anlu chil lovang ti asoi thei tamya lo mai Imphal khopu yatanga tlang mi te anho chwa vek angkhan Jiribam khopui chunga tlang mi te din munhi athalo hle ani Meite telaka Assam Rifles and Tlom Jiribam Chandrapur Ward number 7 Noya Rani Vengchu Assam Rifles ten ven him tumin theitop an chua hemi atani hian bunker siamin thirui barbed wire mangin an pingle vekani Assam Rifles te thilti hian Meite helpol te chet natur adal aninge yang Eho Yaka Sang Club EYSC Chandrapur Meira Pai Bile Khochung Hwai tu te chuan meeting nain bunker le barbed wire hi Assam Rifles te thia tir le vek anrela Assam Rifles te Rani Veng atanga in thiar chhuak turin antibok tin SK Thado United Tribal Liberation Army Utla Chairman chu Rani Venga hian a omni in an soya omtir to lo turin security force te an phutbok Heng an Thurel Tehi Chief Minister Biren Singh, Local MLA, Jiribam DC, SP le BJP Manipur State General Secretary K. Sarat Kumar Singh te an pebok. Jiribam SP Maharabam Pradip Singh Hovin, 39 Assam Rifles Commanding Officer Akash Kumar le Sorkar Official 10, Rani Venghi an tlo ngala, Meite te du angin antita ani. Hemin hu hian Jiribam SP office meeting an nei lea Assam Rifles CO chuan mipuita na harsat na tulova siam to lo turin ain tiama amaro chu mipuite chu mani ina tom turin acha SK Thado chungchang soin ani hi in surrender to ani a suspension of operation agreement su hnuaya ani lo ati a meeting te ma phone call mangin SK Thado hi abia a Meite mipuite amin thayani Union Home Ministry Hnuayom Security Thilamo Purna Sang Taknai Assam Rifles te chu anem zoka antangle ta a Meite SP le Manipur Police te ma a khaudakin ma an ladon lo ti kha kan riat chian athawme Imphal West Itham Moirang Purel lama po nimin chomhadar ko vel khan inka na athengle boka thile hliam anum om riat anilo Meite Nuho chuan Bihar Regiment te kutaom Meite helpol te chu thlak tumin kuki volunteer te dangdu lova anpu a in hial buaina na satak athen nuwa Bihar Regiment te chu atlom zoka tangin an miman te chu Meite Nuhovin an chu thlak saktavek ani All Manipur Nupi Marup AMNM chuan Biren Sarkar chu Assembly Session ko turin an phut mek Biren Singan Jiribam tlo atum hian danglamna engemochu athlenang ma se buaina achin feldon lova chuwangin assembly thutkhom ko se Jiribam buaina mo phurtu te hremna pek anni theinan assembly thutkhom hi ako ngai ni anti Meite NGO songsong hian relief camp siam lova Meite te anum nanga ya dalet levek hi anthupui hle a hei hian ram inchis khatpo lo antum lo zia alang keini lamtan po injir finnan mangin buaima atlan chiat emo kanram kalsan hlen itum lowang u Manipur lam chanchin breaking news atam lova kanriat zongjong news item a puan chi vek po ani lova indona lam volunteer te chet dan le an malak na lam pheichu chipchiar taka soi kantum lo hrim tlang mi WhatsApp group kan hu zongjong hi puang chhuak vek lo turin chanchin the dar tu te kanin som ni se ole tu na chuan India ram politics kan soi kai le anga NDA Sarkara Lok Sabha Speaker in chuna Speaker din hunle thuneihna TDP le JDU in Speaker post lo antum ma se BJP in TDP chaklo na tur arheruk tlat mai heng te hi chip chiar zokin kan ngai thladon nia
NDA Sorkara Puipa Tur, Cabinet Minister Somthum, Minister of State Independent Charles Pangale, Minister of State Mi Somthum Paruk, and Vain Council of Minister Mi Somsel Pakat, Prime Minister Tiamin Mi Somsel Panhite Dinhun Achiang Toa. Nimin Khan Portfolio Chungchanga, Sif Senale NCP Telung Oilo Thu Kan Soya. Politics Buzola Hian, Do Thaina Hian, Chanchanna Ain, Tlak Chiatna, Atlen Fawa. Politics hichu achu shat te din channa ahuam haute ham thatna ani deu zela NDA chunga party sang te po midang aya din hun thajok lwa tumvek anni Council of Minister chungchanga lungoi chia lo te point tuna hian bei seitur an lanaya Lok Sabha Speaker le Deputy Speaker post ai ngamazok zok chantumin an lavil buai renga kan mizo politician te zinga MLA ni to nuwa po in saktan puina PMAY te thunun tumtal te po an oma chuwangin Lok Sabha Speaker le Deputy Speaker post hi chu din hun o om tak ani ve shim shima chu tu om lova en liam ngot thei ani big lo chanchin busang sang atangalan danin NDA Sarkar apian theinana thorhlok berber Telugu Desam Party le Janata Dal United te chuan Lok Sabha Speaker chantumin an bei ve Juti line BJP point an thop pui party tenhena speaker posi ape phaldon lo niasoi ani Indian Constitution Article 93 ang chuan Sarkar thar Lok Sabha thutkhom hasak ber nei ani dona speaker posi arwak thina voikhat thutkhom na chu Parliamentary Affairs Minister rotna anga India President in arwat protem speaker in akai hwayanga MP tharte rinom na thu tiam tirin alalu tang Chumi nuwa MP 10 speaker turan thanganga vote mutamber simple majority in athan thaya omzia chu house member present zongjong atanga aza veten candidate pakhat speaker tur an vote lin angai ni speaker din hunhi asanga India Ramalal dan indot order of presidents danin Lok Sabha Speaker le Chief Justice of India hi parukna an oma cabinet minister chief minister le opposition leader te hi pasarina an omve thungani amaro chu speaker ni aboi thlang na ber chu party on lam tran lam apenatur ani lova non partisan neutral tura beisai ani speaker hi party ticket atanga thantlin party omna nei anni thina non partisan tran lam nei lova ro rel na kai hwa hi harsa antifawa speaker ro puitak opposition member te faklo speaker anlatam lo hle Lok Sabha Speaker Shia Lodeu te chu PA Sangma Somnath Chatterjee le Maira Kumar te anni pathum kha speaker antin vele party atangin an banga Lok Sabha Speaker kani a eng party dan main min khwa khirlo antinga tani Somnath Chatterjee phaikha chu CPM party a om ani a kumsang hi pariyata UPA Sarkar lakano confidence motion putlu ani khan CPM chuan special session ma speaker atanga bang turin Annora ma se CPM khwaitu te thu azom du lova party politics chungaleng kani atimau mai a neutral le lutuka CPM chuan party atangin anhot chhuak pha tangheng nge ani anhuwa Indo-US nuclear deal wangin CPM chuan July ni kwa sang ni pariat khan UPA achwa san zui bok speaker turhian criteria khan aom lova MP zongjong kha speaker tan vote thaivek anni BJP Sarkar masa Modi 1.0 kumsang ni Sompali Khan Sumitra Mahajan chu speaker ani a Modi 2.0 Khan Om Birla chu a speaker vele a Om Birla hi thak tumna om hriat ani lova tun Lok Sabha in thanpuya Khan Kota Rajasthan atangin thantin le ni in a speaker chunjom rinna alian le chuti lain TDP le ZDU ten beiseina sang tak nena thapui thwa an chu tlat chuan BJP hian TDP hotu Chandrababu Naidu rilru ne theina tur thuruk an threkhiawa BJP hian speaker posi an thla mel lawani Telugu Desam Party le Janata Dal United 10 speaker ni andu chan hi an MP te party danga anin son lo nan ani ber achan chu Modi 3.0 hi akal tuan viau an ring lova floor test khop tu anei le nei lo fiana apal tlang fo Naidu le nitisian an ring sa ve boka chumi huna chuan speaker hian thuneihna sang tak achelek theidona
danin thuneihna apek angin party danga in son MP te a disqualify thaya BJP speaker in an MP te a disqualify lo nan le an party MP NDA atanga chhuak te an disqualify lo nan speaker ni nahi invena thabera an ngayani chutiang che chuan BJP point NDA partner ten opposition India alliance an zomani chuan hremna peturin Lok Sabha Speaker andu ve a engtikong zong main heng party pathuma tanga speaker chu non partisan neutral speaker ani don lo ti achiang hle opposition India alliance tan BJP MP speaker nei ai chuan TDP le JDU atangin andu zoka Aam Admi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh Phaichu ain sum zo lova Lok Sabha Speaker hi TDP emo JDU atangin niro se tin asoi chhuak hialani tin Modi le Amit Shah sulnu han thirlet hian BJP Speaker chu ahim lo riawani achan chu Modi 2.0 akhan lower house parliament atangin opposition MP za somnga lai suspend anni a BJP dinhun alo der thong ve tabok nen party te naute ti chat nan speaker thuneihna an pong swal ngei an dingani Jammu and Kashmir Chief Minister Louis Omar Abdullah point BJP thopui party te fui portum niom takin thu asoya BJP hian NDA chunga an thopui party te engma an pedu lo portfolio an pek chun te po andu lo abang khai telek ani hun tha pakhat in lanei BJP in speaker post achan lo nan malaro ti in azia BJP chuan speaker tur hi candidate panhi annaya thutlukna anla siam lo speaker nilai Om Birla chu a speaker le mairinna aliana chuti line Telugu Desam Party in speaker post an chutlata anin rem siam thailo chuan TDP chief Chandrababu Naidu rilru ne turin BJP chuan Andhra Pradesh atanga BJP MP Dugabati Purandeswari an candidate thut thei Dugabati Purandeswari hi Telugu Desam Party dintu NT Rama Rao Fanu ani a tuna hian BJP Andhra Pradesh State President animek Purandeswari hi UPA Sarkara pokhan Minister of State HRD Minister of Commerce te alauchel to a UPA Sarkarin Andhra Pradesh akhoi darawangin Congress achwa sana Mars niriat sanghi sompali khan BJP azom ani tun electiona khan Rajamundry Andhra Pradesh atangin thantlin ani BJP Meite MP jinga senior berpol le tonriat nga Council of Minister Lisa atel lo chan hi speaker tura an hausa ni in an soya adik chia lo point Om Birla hian thlop tu anga tok lo chuan Telugu Desam Party te thlop nge ngai tur Purandeswari hi BJP in anvor chwa ngai arin omani Purandeswari hi Andhra Pradesh khwale tui ani mai ba ka Chandrababu Naidu in anhol thailo na chan tur chu Chandrababu Naidu nupui Nara Bhuvaneswari le Purandeswari hi unaw annimiawa TDP chief in athlop to chuan Nitish Kumar point asoi boy khre khopang Modi thui huai NDA sarkar thara parliament session masaber chu June ni som ni pali atangin July ni thum thleng nei ani dona Lok Sabha chu June ni som ni palia tan anianga Rajya Sabha chu June ni som ni pasaria tan anive thungang ti Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju chuan Nimin Khan apuang Lok Sabha session a hian MP thar te laklu an nianga speaker thanna le president's address le soihona a omang